Kangiphindze nginivuselena namhlanje egameni likaJesu kuso sifundo sethu lesithi the fall of man egameni likaJesu. Namhlanje ke sibuka ijudgment lebhekane na-Adam egameni likaJesu. Ngumsolwa wesine ke lo egameni likaJesu. Sithathe ke bantu abakethu la ekuthenini ama-judgments lawa amikiseke ku-Adam abengu-4 egameni likaJesu. Futhi ngifuna ninakele ukuthi Adam umelele the human race egameni likaJesu. Number 1 la kushito-ke ku-Adam uthi cursed is the ground. Uqaleksiwe lo mhlabathi ngenxa yakho egameni likaJesu. Ngifuna lokuvetela ukuthi-ke umhlabathi wawuyi-paradise, yayi-very fertile, uproducer anything umuntu labe engadzinga ukuthi uproduce egameni likaJesu. But-ke after the fall of man umhlabathi wase uyehluleka ukukhicita ngale ndlela uNkulunkulu labe wakhe ngakhona. Kusho ukuthi through Adam umhlabathi wase uba cursed egameni likaJesu. Sishayo-ke sesibili noma i-curse yesibili i-judgment yesibili uNkulunkulu ayinikethe Adam ngokuthi all the days of your life. Kuda ngamagama-ke la wakhipha kulo all the days of your life. Ngafishane uNkulunkulu unikete Adam death sentence egameni likaJesu. Lokhu ukuthi ngamafishane life is now terminal. Umuntu soyafa manje egameni likaJesu. Umuntu sofika la afa khona. So umuntu-ke ufa ngetindlela letimbili, ufa physically aphinze futhi afe na spiritually. Lokusho ukuthi kusukela kuleyo curse leyo noma-ke kusukela kuleyo fall of man bantu base bayaqala-ke bayafa. Abagcinanga ngekufa-ke physically, bagcine futhi bafa na spiritually because kuphuma esandleni saNkulunkulu. Usho kufa ngeke akhulume amagama kulenye indvodza athi-ke lala bafile bangcwabela abafile babo because umuntu longekho kuNkulunkulu fana nalofile. Number 3 uthi kwamila emakhakhasi, kwamila nemanyeva engathi nyase-Eden. Amelele kuthini-ke emanyeva nemakhakhasi egameni likaJesu? The thorns and thistles egameni likaJesu. Umelele tinkinga temhlaba, tingqinamba, ema-problems, lama-challenges lesibhekana nawo empilweni. Kungako Paul lapha kubaseKorinte ngicabanga chapter number 12 la akhuluma khona verse number 3-4 yini lapho athi ngihlushwa linyeva. Ukhuluma ngetinkinga leti labhekane nato. Bese-ke ngiyendlula ngiya ku-judgment yes4 la ikhiphako leqonzene na-Adam ukuthi-ke you shall eat herbs of the field. So uyawudlata ibhido wena temhlaba. Lokhu ukuthi ngalamanye amagama egameni likaJesu ungeke usakhona ukuthi imilela yawufuna kusukume wena uphume uhambe uyosebenta madima njengoba shito verse number 19 kwathi you shall eat the sweat of your labor. Utawudlati thukuthuku takho egameni likaJesu. Sikafishane futhi will be obtained through hard labor. Silati gangeni silati gangeni ngalelo vesi lelo. Sikudla siyawukuthola madini, impilo siyawuyisokolela egameni likaJesu. Ngendluleke abantu abakethu ungene ku verse number 20 lana-ke ngifuna kubona la ekuthenini nangu-Adam nemkakhe phambi kukaNkulunkulu egameni likaJesu Kristu. Adam-ke wetha umkakhe. Shothi uNkulunkulu wethe umuntu wambita ukuthi Adam, bese Adam wetha umkakhe umbita igama lelithi Eva. Lokuthi-ke she's the mother of all who are living egameni likaJesu. Nakulele ngifuna kuveta-ke manje egameni likaJesu. uNkulunkulu wetha Adam uthi ngu-Adam, wetha umuntu uthi ngu-Adam. Lokunkusho ukuthi leli gama lisho umhlabathi, red earth egameni likaJesu. Igama lithi Adam lisho umhlaba, red earth. Bese Adam-ke nawetha umkakhe igama lithi ngu-Eve. Lokungukuthi ngalamanye amagama it is life. Le gama lithi Eve lisho impilo. Ngisho ukuthini ngikusho njalo bantu abakethu? Ngidonswa yini kuloko? Ngilokwethi le gama lithi Adam lisho umtimba womuntu lofako. Ngiko njengoba ake washo uNkulunkulu washo ukuthi-ke lapha you shall return to dust. Lokho ukuthi umtimba womuntu uyafa. But le gama lithi Eva lelisho ukuthi life, lisho ukuthi egameni likaJesu umuntu utophinze-ke manje aphile. uNkulunkulu omenda umuntu aphile. Lokhu ukuthi ngalamafishane lokwendiwa nguMary longu-Eva wesibili waniketa impilo. Banakata Mary nje nakaproducer Jesu kwakulokuthi uJesu atoletha impilo njengoba ashito kuJohn 10:10 wathi I came to give life. I came to give abundant life egameni likaJesu. Lokunye lengathanda ukubuka ngilo verse number 21 nakathi uNkulunkulu wakhela bo Adam na Eva
timphahla noma ke the courts egameni lika Jesu, i-coat of skin egameni lika Jesu. But ke ngifuna lokuveta lapho ukuthi kude sono esikudingako ngaphandle kwengadi. It is only blood that covers sin. Hayi ukuthi uNkulunkulu abe bahlabela silwane sibadle, cha. It was to cover sin. He needed the blood to cover the sin egameni lika Jesu. It's only the shedding of blood ekhona cover sono, the sin egameni lika Jesu. Lokho ukuthi ngalamanye amagama uma mhlambe ngingakubeka kanje ngithi an animal should give its life for sin. An animal usukela ngayo la ngalelo uNkulunkulu wase ushaya umthetho lesibani bayawuhlaba silwane, kuyaba sithokati, kuyaba matuba, kuyaba yimvu, kuyaba yimbudi, bahlabe leso silwane leso sife esikhundleni sabo, sithenge umphefumulo wabo, simbonye sono. Phela na Jesu abantu abakethi nakase siphambanweni wayengayi esiphambanweni njengemuntu. He was the lamb of God. Lapha esiphambanweni uNkulunkulu akambukanga njengemuntu, wambuka as the lamb that was sacrificed. Ngikho phela nabaphuma eGibhithe athi abahlabe imvu lencane lengenasici ngoba kulokusinsisa umuntu. It is the blood of the lamb, it's the blood of an animal egameni lika Jesu. Maye uNkulunkulu unalo uthando abantu abakethi egameni lika Jesu, unalo uthando mani. uNkulunkulu awubukele ukuthi once obendele timphahla. Number 2, he gave them children. Number 2, he gave them the ability to cultivate the land. Maye uNkulunkulu unothando loluhlukile lo. Asesibusisekeni bazalwane, siphela lapho ke sifundo sethu lesisi the fall of man. Siyawuphinde sidibane phindze ngalenye ilanga egameni lika Jesu. Amen.